İbrahim aleyhisselam Ka'bani kurgandan keyin bir kança dua kılgan ele. Uşul duaların birinde Allah Teala'dan soragan ele. Rabbana ve ba'ath fihim rasulan minhum. Allah'ım uşul yerden eline özlerinden bir peygamber jönötkününden. Yetlu aleyhim ayatika. Al peygamber elge senin ayatlarını Kur'an-ı Kerim'de okup oğuza turgan bolsun. Ve yuallimuhul kitaba. Zinalarga ayık Kur'an'dı savak versin. Vel hikmeta özünün berekeli hadisleri menen alarga danışmanlık öğretsin. Ve yuzakkihim jana al eldi jaman sıfatlardan tazalasın. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytadilar, men atabız Hazret İbrahim'nin duasımın dediler. Bu dünyada en sonun muallim, ustaz Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Sebebi bizge aytkan nerseleri birincisinin özü amal kılıp, jasosunda jaşap, özü atkarıp, anan başkalarda atkarısını aytadilar. İkincisi oşol aytkan nerseleri adam balasının özüne, den soluğuna, aң sezimine, aylana çöyrösüne, toğumçulukka, kelечегине, akiretine paydası bolgan nerseleri aytadilar. Bugün dağı oşol Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den mübarek hadislerini okup jaşoobuzdu oңдоо maksatında biri-birimize savak kılabız. Bismillahirrahmanirrahim. İnne minel ma'rufi en telqa ahaka biwajhin taliqin. Soğuk işlerden, jakşı işlerden biri bir musulman bir tuğanımızdı jılmayı yüzmenen uçuraşuumuz deydi. Ar daima anday kılуу kıyın da. Biroq jasalmay bolsa dagı jasaş kerek. Özgöçe toğum menen işley turgan adamlar, elçilik menen, köpçülük menen, eldin kızmatındagı, misalı bazarda soda kılıp turasız. Bazarda kelgen har bir adam menen açık manayda süйлөшүp маектешүү бул өтө маанилүү. Айдоочусуз же такси айдайсыз. Албетте сиздин ар bir адам өзүнө жараша маселеси, көйгөйү бар. Бирок сиздин машинеңизге отурган адамдын күнөөсү жок да ал маселеге. Ошого ар bir адамга açık manay menen jılmayıp uçuraşuu oşol adamdın жүрөгүнө sizden korkunuz jok ekenin tuyduratты. Bul ötö jakşı nerse. Bürögü açuğumuz kelse oşonu başka bürögü çıkarbaş kerek. Başka bir nerseden kıcalat bolsoňuz, jindenseniz, oşonu başka bir adam kelse aga çıkarbaş kerek. Toğumçuluk jerde işlegenler özgöçö atap birden aytıştın kajeti jok. Ar bir adam kelgen adamga açık manay menen uçuraşуу bul sooптуу iş dedi. Balkim bul sadaka soğuk bolat dedi. Ne oldu dep al kişiге de jindenip açууланып tursanız mümkün ayta turgan nersesini ayta alбайт. Oşogo bir tuğan, musulman bir tuğanımızdı jılmayı yüz menen uçuraşuumuz bul soğuk iş jana sadaka dedi. İnne awlan nasi billahi men bada'a bis-salam. Allah'ın aslında jogorı dengelde bolgan adam salamды algaç beri algan adam. Salam kütböy. Jaş ballar em makul erejesi aytılgan. Jolda oturganlar, basıp kelatkanlarga salam beriş kerek. Jaşı kişineler, jaş çoňdorgo salam beriş kerek. Кичинекей жамаат, чоң жамаатка салам бериш керек.
Бирок саламды биринчи бергендин өзгөчө фазилети. Бул адам текеберчиликтен алыс болот, Аллахка жакын болот. Анан күтүп туруп салам бербей калса кокусунан чакырып, "Кана салам?" "Жок бул салам." Бул ачык эле текеберчилик булчу. Адам өзү биринчи салам берет. Жаш балдарга, кичинекей үйгө киргенде, өзгөчө үйгө киргенде салам айтып кирүү өтө таасирдүү амал. Өтө сооптуу амал. Үйгө кирген дуасын окуп, салам айтып, үйдө адам жок болсо, ат-тахияттагы саламды айтып, "Ассаламу алейна ва аля ибадиллахис салихин." Периштелер бар да. Салам айткан адам Аллахка жакын адам. Иннар риба ва ин касура акибатуху тасиру ила қаллин. Сүткорлук менен тапкан акча көп болуп көрүнгөнү менен бул жыйынтыгында аз болот. Дүйнөдө эки эле түрдүү күнөө бар. Аллах Таала ошол күнөөнү кылган адамдарга согуш жарыялайм деген. Элестетесизби? Аллах согуш жарыяласа. Бири: "Я айюхаллазина аману тақуллаха." О имандуулар, Кудайдан корккула. "Вазару ма бақия минар риба." Сүткорлук ишиңерди таштагыла. "Фа иллам таф'алу." Эгер таштабай турган болсоңор, "Фa'зану бихарбин миналлахи ва расулих." Анда даярдангыла. Аллах менен жана Аллахтын элчиси менен согушка даярдангыла. Айык Куранда Бакара сүрөсүндө. Себеби бул ушунчалык чоң күнөө, мен кыйналып жаттым эле, өтпөйт да. 0,1% болсо дагы ал пайыз болот, процент болот алчы. Сүткорлук болот. Берген, алган, кошулган, аралашкан, паспортун берип турган, көлүккө өткөн, жардам берген, ортомчу болгон бири дагы болбойт. Сүткорлукка акча берип же алып иштеп акчасы көбөйгөн адамдын мисалы денеси ишип кеткендей. Bir adam denesi işip tursa, көргөн адам ne deydi? Azır жарылат deydi. Жакшы жашагандан семирген болот bir болот ооругандан ишип кеткен болот. Адал акча табып, акчасы көбөйгөндүн мисалы жакшы жашап семирген. Ал эми бул жол менен акча тапкан адамдын акчасы көп, машинеси көп, үйү чоң болгондун мисалы денесине ишик баскан сыяктуу. Bir günü uşul Allah soğuş jarıyaлаган. Экинчи günü man adali waliyan faqad azantuhu bil harbi. Allah özü aytkan kim menin jakın adamlarımdan birösüne düşmandık kılsa anda al meni menen soğuşka daярdansın deydi. Allah'tın jakın adamı bu dini kızmatçılar, bunlar Allah'tın özgöçe adamları. Bul adamlar menen düşmanlık kılbaş gerek. Paygambarlar Allah'tan en jakın adamları, anan paygambarlardın jolun joldaganlar. Firavun kançalık çoğun padişahı. Biz bunday padişah dese azırkı doğurdu anday padişah jok bolgonun elestete albayбыз da. Namrud бүткүл dünyanın padişahı ele turganlar. Bir өлkөнүн эмес, бүткүл жер бетинин падышасы эле Намруд. Мусулман эмес эле, элди өзүгө сыйындырат эле. Бирок Аллах Таала Намрудду качан жок кылды? Качан Hazret Musa aleyhisselamга, Ibrahim aleyhisselamга düşmandık kılganda. Тийишпи Ibrahim aleyhisselamga? Ibrahim aleyhisselam жасаган ишке тийишпи? Özün jolun menen жүрө бер, özün tozogуңду чоңойтуп. Жок. Hazreti İbrahim aleyhisselamga тийишкенде Allah ушундай кордоду. Padişah oturat, tahtısında oturat. Kelgen adam burada secde kılat ele,
Эми келген адам бут кийимин алып башына чабат. Себеби падышанын мурдунан bir çirkey kirip ketken ele de. Allah çirkeydi jönöttü. Çirkey murduna kirip meyesinde aylanıp жүрөт эле. Başına çapkanda tınçıydı ele de. Эми bir жолу çabat başına 10 жолу çabat, 100 жолу çabat, 500 жолу çabat. Эми 1000 жолу, 2000 жолу çapkanda эми adam ölüp kalat da. Allah Taala kordop öldürdü de. Ушундай bir şermende kılıp ölüm verdi. Firavun padışanı Musa Aleyhisselam'a karşılık kılganda Allah çok kıldı. Musa Aleyhisselam'a karşılık kılganda Allah çok kıldı. Kaltırgan yok. Hazreti Nuh Aleyhisselam doğrunda adamlar öte köbeli. Nuh özleri günah kılıp jüret ele, kapır ele, makul jüre versin. Biroq Nuh Aleyhisselam'a karşılık kılganda Allah ne kıldı? Yer betinde. Hem Allah özü bilet kança ele, milyon bile, milyard bile bir özün de kaldırmay yok kıldı da. Bir dan kalmadı. Rabbi la tazar alal ardı minel kafirine dayyara. Nuh Aleyhisselam aytdı ya Allah, bu kafirlardan bir özün de kaldırma yer betinde de. Sebebi 950 yılda düşünmedi de bu hiç. Özünüz elesesiniz bir adama bir yol aytasız. 100 yol aytasız. 100 yıl aytat. 500 yıl aytat. Adam düşünmeydi. Makul. 500 yıl, 900 yıl Allah Teala'larga teyişken yok. Biroq Nuh Aleyhisselam'a karşılık kılganda düşmanlık, kılganda Allah ne kıldı? Yerden de suudu çıkardı, asmandan da suudu düşürüp 83 adamdan başkasın barın suga çöktürüp yok kıldı. Bu Kur'an, bu tarih, Musulmanda, kapırda bardığı bile. Noyev, Kafçek'te bugün seni işlep жүрүшөт. Ошондуктан Allah Taala'nın jakın bendelerine düşmanlık kılbaş gerek. Güç jetpeyt adamın. Sebebi siz al adamı özü menen karşılık, özü menen düşmanlık kılıp atkan emessizdi. Al adam jasap жаткан iş tüzdön tüz Allah'tan kelgen iş. Paygambardın jasagan iş. Makul jininiz kelip uruşup kettiңiz al başka mesele. Biroq düşmandaşıp algан bolboyt. Başka günahlardan sazasını Allah Taala aytkan. Esep beresiңер, ar türdü. Biroq soğuş jarıyalayın oşuğa. Sütkorduk menen Allah'tın jakın adamlarına düşmanlık kılıp. Özü adam balasına bir düşman jeti. Bir. Al bir düşman var, ar birimizde. Allah düşman kılıp bergen. Al kim? Şeytan. Boldu. İki düşmanga küçüğü zitpeydi. Anan bolup dağı özümüzge Allah'tın jakın adamlarından birisini düşman kılıp alsakçı. Allah'a kim küçü jeti? Ошондуктан бул нерсеге жакындабаш керек. Канчалык адам кыйналса дагы, şu sütkorluk деген нерсе бар го, процентке акча алып, процентке акча берген. Бул нерсеге жакындабаш керек. Кээ бир адамдар өзүн алдап, кыйналып турганда эми кээ бир учурда аябай кыйналганда арам нерсени жесе деле болот экен го. Ал биз үчүн эмес тургандар. Андай ситуацияга түшпөйсүз иншалла. Aramdı jegenge ruhsat bola turgan situasiyaga Allah düşürbesin eç kimdi. Ошондуктан bunun bola turgan süreti жок. Keyingi hadiste Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytdı: "İnnal gadaba la yufsidul imana kama yufsidus sabirul asala." Açuu, adam açуулanganda adamın imanı ушундай абалга келет. Кандай эле балга уксус кошкондо кандай болот? Балга уксус кошкондо бал ирип, балдык сыфатын жок кылып алат. Ошондой адам ачууланганда имандын сыфаты, жамандан тосуу сыфат бар го, ошол иштебей калат.
Adam açууланганда азыр эле мечиттен келаткандыгы, бул адам намаз окуйт экендиги, же бир адам аттуу баштуу бирөөдүн баласы экендиги, же бир чоң жерде иштейт экендиги баарын унутуп калат да, ачуу келгенде. Ошондуктан ачууланбаш керек деген жок. Ачууланбаш керек дегени, мисалы, дем албагыла дегендей да, адам кантип дем албай жашайт. Ачуулануудан тыйган жок. Ачуу келгенде көзөмөлдөөнү өкүм берген да. Билесизби, бейишке кирүүчүлөрдүн сыфатын айтканда, намаз окуучулар, орозо тутуучулар дегенден мурдараак Аллах эмне деди? Вал казиминал гайз. Бейиштиктердин сыфаты ачуусун жутат деди. Күчүңүз жетип турса дагы сүйлөбөйсүз. Күчүңүз жетип турса дагы эчтеке кылбайсыз. Аллахтын астында баатыр деген адам ким? Чекеден адамдарды жеңе алган адам эмес, ачуусун жеңе алган адам да. Азыр жолдо машина айдап баратканыбызда, я Аллах, ачуубуз нак да, колубузду кармап эле жүрөбүз да. Көпчүлүк адамдар, бардыгыбыз деп эми, көпчүлүк адамдар ушул ачууланганга даяр эле турабыз да. Бирөөгө телефон кылсаңыз албаса, ачууланат. Бирөөнүн үйүнө барсаңыз таппасаңыз ачууланасыз. Bir сигнал басып койсо, канча адам жинденет, ачууланат. Ачуу келбей койсо болбойт. Ачуу келет, бирок ошону чыгарбаш керек. Жутуп коюш керек. Кээ бирөөлөр эмне дейт? Макул ачуун жуткан, мисалы мындай, кээ бирлер мындай ачуун жутат да. Аябай катуу жинденгенде башка бирөө болгондо сен ордуна башкача кылмак эле макул эми. Ачуу жуткан дегени эчтеке дебейт адам. Лам дебейт, сүйлөбөйт адам, такыр эле. Ачуу жуткан адам. Ачууну жута албады, анда бул адамдын иманы ошондой жок болуп кетпейт го, ошондой абалга түшүп калат да.